Manje umgodi ujatshuliswa yini amasimba lawo ngoba uyazazi kanjena usho ukuthi angokho camera ngathi sifebe kuze kube nini ijatshuliswa yile nto le namba ijama amadoda abantu kanti yena uyindoda phela futhi akwazi lokho ukuthi le nto ayijabulisi nje nomlilo omonyanyisayo. Manje-ke yabona ngiyavuma umsebenzi kaJiwa wamukelekile ngoba umgodi umenyanya ukubhubha uji kuthi wantshontsha iy'nkomo le emakhaya le akangayikhokhela kusho yena umgodi kodwa namhlanje bahleli ndawonye. Manje-ke kumukelekile-ke wonke obekwenziwa uPapa J ngoba idlozi lakhe limphendulele ukuthi lenja bagcine sebedla eGoli naye ngoba phela into eyenziwa umgodi wehleba nobunyoka. Manje-ke iy'nyoka yihlangene la enkulu kodwa umcineka ngoba umcineka lona ubenza iy'thutha bonke laba bona bemkhwanda nje ethi uyaqasha bayamkhwanda uvunyiswa nje isimo amasimba. Manje umgodi ujatshuliswa yini amasimba lawo ngoba uyazazi kanjena usho ukuthi angokho camera ngathi sifebe kuze kube nini ijatshuliswa yile nto le namba ijama amadoda abantu kanti yena uyindoda phela.